mhlawumbe kwaya yakhe abekuyona mhlawumbe badlala alimazi noma ngithole phakathi kodwa ngihamba nebhodi iphambelelo Israyeli futhi verse 27 wakhona lithi uIsrayeli wahlasela ngamandla inkosi kaMowabi yabona inkosi kaMowabi ukuthi yaqindezeleka bahlasela abantwana bakaIsrayeli babhekha uNkulunkulu lithi izivande ezinhle bazivala ngamatshe nemithi emihle bayisika bayilahla phansi uNkulunkulu abatshelile ukuthi nizophumelela bahamba noJehova abantwana bakaJehova wasukumele okwenza abanye uNkulunkulu wenkosi yakaMowabi wabona ukuthi uIsrayeli wahlasela wakhipha impi yamasosha ayi-700 amandla athi ayangena ibafuneka lithi iBhayibheli wayeka yonke wakumela ukugangela lwedolobha ngizoyisho umfundo ngizothanda kusasa uNkulunkulu uma umuntu ekhuleka uyazibeka i-altar ukuthi into eyenza amakholo angaphumeleli ukuthi abantu abangaphola bafuna ukwenza into amakholo angavuyenza cela sibambe izandla abazalwane sikhumbuze uNkulunkulu ukuthi inene yakhe umsebenzi give it to my brother we say Lord remember sithi Nkosi khumbula imisebenzi emihle lapha kusicela sithi khumbula noma ngabe Nkosi wena onegugu elibhalayo ukuthi into zomuntu zingabe kodwa sizothi nje Nkosi sicela ukhumbula imisebenzi yakhe emihle umfuze othulile cela ke manje lonke ibandla likhuleke uBishop ugama eze ngaphambili ezosikhulekela sonke asithandaze cela sonke uBishop ugama uze ngaphambili usikhulekele sonke asibambe izandla zethu sibambe izandla sithandaze sivule imlomo yethu baba egameni likaJesu siyabonga
last exposure. Mrs. Juliana, Mrs. O'Connor, Live and out of the workshop. We will look at the cause of Essa
umfundo ukwazi ukuphila. So besaba kakhulu bazalwane mhlawumbe-ke ukuze abazali babezo kube nesicelo kakhulu azokunyandela sicelile sokuthi ongelani noma umkhulobili ufike esibhedlela. So-ke mhlawumbe bazalwane kuzoba nabaholi nje ababili abazohamba ukuyoqeda umkhuleko esibhedlela sebesacela nasesibhedlela. Okusho ukuthi-ke umkhuleko awubili uyaqhubeka bazalwane. Uma sihlangane endaweni esikhonzela kuzo asiluleke yabona lento yokuthi bakhuleka ngesineke sokuthi ayisho ukuthi bakhuleka inyawo bayeka kodwa babe bekhulekile ngathina abazizathatha. So-ke asikhulekile siaze akungise njengoba ukhoza eze ngaphambili bazalwane azosibonela uNkulunkulu ukuze nathi sikhuleke bazalwane.
bawethu nomusa, bawethu Nkosi yami ukungenzeki kuwe, wathi ungenzeki kubantu kodwa wena kuyenzeka, wathi ungahlala kuwe namazwi akho ehlala kithi, siyocela sithanda wena Nkulunkulu usenzele, naye baba inkosi yakho uNkulunkulu wethu ube nathi iqala kwaze kwamanje. Baba wethu ongcwele sibuyisele ezandleni zakho, baba wethu inamathekise umkhuleko phezu kwentebe yakho isalele esibhedlela, moya ongcwele uhambe emthandleni wegazi okhulumile bawezwi lakho athi isitha sogcine sogcine singufa. Baba wethu siyakhuleka egameni